Ilbi sahib ni jadok ni gise po ye dolong ko machote onjok ya within 6 months ye dolong ko machote on na hadanang longen name thari jok ya solongono yang parama Dadengiri road ni akan ko Moes pala su Dadengiri road ya dolong ko gasu plit thari jok mathela ya sumoyo ya dolong machatani jamano mandirang namen althue ya rama kore na manenga ha ya dolong ko kanas khang mandirang longen nakani ko manacham yang sombati amar sang chiri anggapa umthungko chiri anggapa aro solung anggapa ya rama ra unjok moes kolawni chalangona nangthaki giba rama wacham deba ya daud pet I was solung ona aro solung oni PMJ soy scheme chi kha amar sangona daud pet ya dolong isa ko machota ha aro gegeni dongeng kwa dawo gegeni ko dawo ansini ka sabe gipa chief minister aro kasabe gipa PWD minister bisong sanction ko kana sieng ha aro ka ting ha ko ba ka gen dawya dolong ko ka anio stango maidi ki ngacham na men ta lang giga ka ba bia tong ngacham daw machotani jamano de blongin ding thanga ha aro ya dolong ko ka anio daskari wakodar ko manna ha anga thangan ka ha ya ko stipulated time bersigini na dona ha ja khogrek prina ini bai ko jadok ni gisepo machotata ha oni gaman nokbai so ko mathela chini kasabe ko chief minister Ansini kasabe pa PWD minister government ko mathela ya dengtama chachini adok chigana kasabe ndakapa ganang gija pia prango development ko rabani gemen dengtaman cha NPP party ko mathela adul gaparang ko mathela mongsong bate da sia gan gemen gata achini honorable chief minister honorable home minister PWD minister bisongko mathelna khachong mata adung thaman cha ye songo songdong pa jolo dongeng pa plakon ya kamko kanio mamang di stop kri nein kani gri kamra ko kana matsatatna dakchaka ha aro ya songi jolo donggoba mandirangan ya kamko ba kha ha kamra ko khai cha ha mamang di stop khageja kamakan khasa gerke nangram gerke ya project ko matsatatna dakchaka ba sakan thi songo noko dongeng ba plak ko ba mathelna kusionga yasan mathela